Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Aye, Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel puyeng teman-teman, gara-gara BBM naik. Ya ampun, kagak nyampe puyeng gitu juga kalian Del. Pan ondel-ondel kalau ngibing kagak pernah naik motor. Lah, si Siti itu ngapain joget-joget di depan pom bensin? Jalan raya itu, woi. Bye-bye kepaduk sama mobil. Dia malah muter-muter melantar melintir. Woi Siti, bye-bye puyeng jalan raya ini. Jangan ngade-ngade dah Idi, ayo dicuekin, parah bener, woi. Waduh, badan segede gini lo kagak kelihatan, Siti. Waduh, emang engkong begono banget ya. Sini, woi. Ini ngalingin ini, nggak enak. Engkong, bentar Engkong. Engkong ngelarin joget dulu nih. Aduh, puyeng habis nih. Bentar Engkong nih, joget dulu. Berhenti dulu dah, masuk. Ngapa sih Kong? Manggilin aja. Lah Siti yang ngape? Joget pinggir jalan begitu tuh depan pom bensin. Mereka seruduk mobil, Siti. Aduh, bagaimana sih? Lah, iya Kong. Habisnya ya pengen demo Kong. Masa BBM naik Kong? Lah emang apa sih kalau naik? Pan kita ondel-ondel kalau ngibing kagak pernah naik motor, apalagi naik mobil. Iya. Begitu aja pakai demo. Lah demo sendirian lagi. Ayo dah Mangkong, dah demo kita bareng-bareng Kong. Enggak percuma demo juga kagak bakal didengar. Lah habis bagaimana? Ada wayangnya naik. Terus bagaimana dong? Daripada begono, mendingan kita joget aja Kita bawa happy aja, kita mah seneng aja dah. Daripada puyeng-puyeng mikirin BBM naik, demo-demo kagak jelas. Dapat nasi bungkus kagak. Iya, mendingan kita ngibing joget di mari nih. Ya kan, siapa tahu ada orang nih yang nontonin terus nyawer dia tuh. Mayan kan buat beli nasi bungkus. Iya juga ya Kong. Yaudah ya Kong kita joget TikTok ya Kong ya. Iya dah, oke dah. Engkong mau ngikut aja. Oke, siap Kong. Tarik Kong. Tarik, DJ Wahid, Banten punya dong.